Haka Jinkanra trading license blapen long the kipulet enforcement jangka KHADC haka ba ubat titos khan ubadei u CEM ubat rangkansai karbuki EM ka trade bat ka Congress Mary Karpuri ka EM market kila sinran lang haka ba nakaliang kipulet enforcement ka KHADC kila hukum man khang kerdep yaki dukan bamdon trading license Henry ondala poi haka dukan betip kum ka Kimley building yakabala long tried u Paul Leong ulapen etriang ba onom khang dukan satya nama kadon ka hukum ka Kashari ba omdei ban khang ki dukan hakate ka jaka namar kadang don ka mukodma ha Kashari upol ula ongru bakani ka jingpha khang ka KHADC ya ka dukan na ka daw ka jingbom don trading license ka de ka kam pinken ya ka hukum ka Kashari ni contempt of court kam hadin la yu ban nakiliang Uwe officer ka KHADC ulawan ban kyrpad yu Paul Leong ban pinpoy lang sa office u CEM ya ka hukum ka ying Kashari bat ban wan ya kendo ru ya u CEM menta kasngi Henry na kalyang u Paul Leong ulaong ba menta kasngi umlad u CEM u hab ban up ya u ban wan kendo pat la syai kasngi ulaong ru bakani ka jaka ka baka building ka yeng ka de ka badon hapreng ka jinge kni hapreng ka KHADC baka tanat municipal Ulaong bakani ka long ka jingkwa khang jubor ban pin I ya ka jingle khunlung khana ba shub khanra klumar klemwat jingtep bha Pawan balanam Abdul Yung CEM yang semua orang sebagai pun orang. Sawan pindah kau juga tengah sawan. Sawan copis mo. Kamde pisuan hang ni nak kai kum khulung te lalu. Okey tak salam. Kamde ko rukam ping khan yang anwad bisa you cha office. Pisuan orang mentak semua. Sawan mentak semua. Mentak CEM nai. Lalu. Nasha. Yang janbiet. Janbiet. Mulai. Nasha. Nasha. Buku apa ni? Satu. Kalau ye. Second half. Biji seneng. Okey. Standing order juga court ba kena ben khang ni. Kini an kadai dang de ka dispute land juga this council ban municipal. Hatu video kita ikut Kita dan order. Kini ke Balong pat bapol kini ki bosong dukan hang ni ki don em ya kata trading license. Kila apply. Kila apply arja ka. Sa municipal ru. Sa municipal laya tang dos council kin patay. tak jong pivot kumsai jadi building. Kimla benle ya kata teh. Kimla benle. Kadang ka order juga high court mungkin ong ya kata benle. Nobody is above the law. Pila ban batai kiat kata ko order jong high court kadang sepanggai long. Like ni same trading license matters. Memang. Mesti order kamu hang ni lah benda kat babon I mean 4 don kamu apply license Kila ban apply, jaba kita apply. Bagi isu kinsun lagi. It's very simple method. Kini kita apply, kita municipal kita wan ban apply seta, issue ke notice. Kita apply seta giyo. What is the problem? Okay, temut mental dia bangin soto. Kani kerja kahap apa jong ka council le municipal lah. Dispute. So ya ka license hable lang nabara atli apa kam. Kajing siya authority taytang way. Tabakat bempat rai na court kimna ben issue bar jing So siya. now ka stand authority de ka Has. Notice berpihak apply, seni rugiong hap apply. sama na disimpan. Seni kimpat. Kata kajan nomor arleng ki ong ban isu ya ka license. Atau karena kamu lah dari lupa contempt of court nomor Kadi ka kamde contempt. Kadi kontroversi bamla ben sutu ba manu dai try.